Reure. Enya mweho nyona yake ko I think it's an event. It's mad for fun. Mad for fun. Yes. Na mad for fun it's an exclusive activity. Sio ya kila mtu. Hapana. Mad for fun nigetha mumenye uria ikagwo ri. Ni mundu organizer event hiyo. Ageta andu aria me ngari mikuiko. Makari. Makari. Mauru ni makari. Mara meto ma for hero. Mahai rider. Yes. Mugaze mani hau mwathondekero ga stretch. Kuono ni ngari ile kwĩruta ku. Kwĩruta ndaka-ini. Yes. Of course ri ngari yo kiona ku ria cia nyota. Yes. Mekuiko. Ona tiprado cia bunge. No. Off-road machines. Off-road. Ona TV8. No. Ni jeep. This is a jeep. Yes. Bejisi hosko si iguru taki. Yes. Na Chevrolet. Marandi Rolfa ma 110. Yes. Ma Chevrolet. Ford C ho. This other. Escape. Ford Munyama. And the people go there for fun. Yes. Kaundu kau ka bilioni ya thungu. Yes. Niu ya thungu toko ni gwathire na mbere fast world. Yes. Magithondeka mabarabara mothe gutire barabara njuru. Riu methagira haria meguthondeka ndoro. Ni mamisaga kaundu ngari igithi ndoro. Yes. Matoe goko in some places is a way of life. Yes. You have to wait in the mud to go about your daily activities. Goko le. Yes. No mad for fun here. Totikiota aguthie ithuothe. Amwona tungithi tuthia kwirorera. Tondu ri topokia ICC yaku kou. Na ipsam. Premio yaku ri. Yes. Mure miona ndengethia haria starting. Eno me ane ndoro ikoragwo ya futi kindu 3 na thiini. Yes. Riu no mwake ko ne makari ma na itanguri. Yes. Ndungethia ungwego CX5 yaku. No you can't. Ongetiga nginya mounting ya engine kurukuruku. Ko ndoro ide. Lemwe ru mad for fun tori. Uthia ugasemania nayo. And sometimes circumstances change drastically. Mwakoro he kundu hii murathie. Ani mubangite nginya kuria mukarara. So murathie kirodi trip. Nya ne mubukite tafaria. Yes. Tafaria. Kana Masai Mara. Yes. Mukera ne tuguthie na ku theini. Yes. Ana tuthie parki. Kana murenda muthi mwingire Centrum Elementaita. Yes. Murenda muthi mwiguthite kundu kou. Yes. One very adventurous person in that party. Akauga ni tugere ijira adventurous. Yes. Tuthie kugera the conventional route. Because we are having fun, guys. Tupite maoff-road kiasi. Jo tuko na V8. Wase si ni GLE. Na inye mukauga kaede. Kasonge do mukoro muenda some influence. If it is not something you have drunk, you have inhaled. Or both. You have either drunk, inhaled, or chewed. Sawa. Tupite hiyo. Nyamone munyameno. Nyamone niyo erageria meti mutito. Ane munyama. No katana munyamaste. Wae die. Muka gwate hejire wetuikana gerio ye. Muka uma bandea na thu. Bosi we. Hede mobuke te ticket cia nyucia kuria mugukoma. No the nyumba. Yes. Na ni some star. 3 to 4 star. Mukawe na star rating. Yes. Ne muthiago gwo. Gutie kindu gitagwo chochana. Uyu amoria. Mashagari ne gutafura haria. Yino ne ngari yako magioneka ya mutaka haria. Ekatiriri. Rangithia nyeki mwena ki? Mwena aikanga.
No na hena thege ndugathi kou muno wera mweno mwe iguru ne kuhinga maya make ngari no four wheel yao ne symmetrical guru kuria kwa thiriba ne hingaga ikaigurura kuria wengete atia na hindi yo mwathi wa ndereba egite gia thutha. Yes, and he's an inhaler. Hekidu ara intoxicated. He's intoxicated. He's puffing some clouds of Wajakoyish items. And industries. Yes, and his fellow there has the biscuit version. One is chewing, the other one is drinking the juice version. Kaugaraga muna ndukare kie maguta. Arukainyereria muno. Urekenya mwito ware. Ngari athi. Egakigama. Egakirania bara. Atorogotie mundu enda kuma reri. Gato. Okay gato kiwa there is no reaction. Na ne aba ethambia na gatoro. Wagato ukona gicicio giothe. Kiana koko. Otiana na mawaifa we. Tiana mawaifa we. Gicoke thutha. Thutha ekongerera ndoro gicicio-ini. Na ndio ndo kuraura already. Yes. So you have to stay there. Weterera bura yabe yekiatia. Yabe hogie. Ya hogie ali. The villagers will come to investigate. Who are these musketeers? Who are these explorers? Who have no idea that cars don't come there except during, especially that time of the month. Except during campaign. Kaiwa. Ida kai. Kwaga. Neke kore. Ale ngari atukwamira hai. Ne mumete mukono ri kuamete. Kaiwa wero. The curious on Luca. But yes. Okay, kuigura murango ukarealize even the door is submerged. Murikite ndoro-ini wega. Yes. Namu meire dirisa. Kana mwena ndereba. Mwena ndereba ti muru. Mwakiuma. Sire kwini cianyina to, what do you call those shots? Which ones? The booty shots. The short shots. The short shots. That even the pockets are longer than the short. Mukama kia villagers. Oh my goodness gosh. Ni metheru arithu. Yotigetie macuka maria twari namo ma methu. Mahamudu umwe. Meozo. Na topu no mangere mekirite. Yes. Leo moagiro rithu yo haha riri. The bust area. Toro na top ni crop top. Mwake heo the 411 as it is mukeru haha ri. Ona tugiuka tuitura igima tutingi muteithia. No mwethiro karagita ka mundu ri magia guku wetagwo bithu na ndari kuo kwarimu. Ni araumagarite. Yes. Athiete last week. Na mukorio aya no akanyu. Ene aitu. Mahothia matonyo. Tere mwantu era kagiria ria twina guku tondu tiri andu-ini. Erera mo. Mahothia matonyo matwana no nyinyi wa miaka yao. Come on, you are in a mess. Yes. It was not your initial plan, but you are housed in different houses. Aya kari.
wasara ni ukumoya ndona andu atainge mamenya muga muri ambari yao karuku balicho ne twari ondo na otene nemu guthikwa wasara inywe ndue kana gwike ndo mangekiruma na inywa meri nemu kwa batumania na inywe ha center twarangie tumenyane ngari hau nenangire inija dimakura kefaro ke ugetingirutwo no tuko apana you have to spend and you know even in the rural areas the volunteering spirit has been diminishing over the years. No, people don't, they realize that you take them for granted for a ride and for granted so mwathi na ke haria century nigwa mura riu ngari iyo tondo ni enda kuthiro ndu wana hanika handu au ne akwa mangari muno na ruta kuhona ngirinya kaja kama you would have said that to menyore kuma na ndirara gawiro ciori ndongerutwo no tuko niki nirare turute wiro cio tukiona ke tumirokere uria tureka na mwarutwo mutigathi uguo murathi mugacoka na kuria ke kuria muraumite kou murathi nekuo koru kou na andu akuna tie gataguku kou ni mukuri yo 10 inya ne cia andu ya moko karaita mwene ndari hayeta ya maguta ma 3000 ndio yako nywa mau wino jove uhe 10 ai mokanywa very local brews. You know you don't want to stay sober. Na kila mu manake gaine you have already you know you know the situation ire mukorire ri. Mundu wothe ni abiria shoka zero after realizing the mess you are in. Yes. Ametongeti akala hero the filterless ones. Ya gone pateka go okavugo pateki kenywa jotale wesiria no uhuthire kenywa jiwe it will reciprocate your facial expression kenywa gaka guku okay mwena fia ai shoka guku ria kwena ndu iri andu mena maundu waro lakini agistoketwo ri yes nduraitheria nginya na maritwa yes okay ro eno ne nyuo muno guku nukawe kana mugithie kanyama mukiruru nyama ndu nona haya mumeire arami guku ne muorote kiria murorota haria rugio-ini ruku ruria mwaro guori you cannot quite tell what part of the anatomy muinuka haria mwarara ri mukaiwa you are literally camping. It's not your standards. By force by fire. Yes. Rosi neri ni mo posta abise cia nyimu na 15 iratoga Namukerwo wira ni 10 Yes. So by 6:30 you should be up. Yes. And ready for the task ahead. Before the sun is. Na yale kidole yale raiza. Yes. But the side flip of it is you make friends there. So mutigeriganirwo mwazo karo mwathi mukakuria murabukite mukerwo mbeca cia nyini rekire atia because the rooms were not occupied. Yes. Mwena mojiari wanyu wena irore cia moko mena na hendio no wa pal white. Yes. No ru mukiumira ndimenya ka wega ni arangire ni mutange we wena irore just because of one silly idea. Na ni mundu umwe tu. Yes. Wecenjagia the plan. Akiragia kana ndithia ina inyo mutigotira mukenjira
Niki. Wao kila na orimosi wate agatoya ko agatothia kama mashira mana. Ndio gutinde muking'ambira niguo kwa turakuire. Wenda nyinyi. Ningene akiri mutarari ona inywe cianyu. Na wira muzaera okire gutu iratuheire toro iraturie ona ngari tigera bareo. Soka tugera na kou. Soka tugate wanagera na ndui wagera. Ndio itiga na inani ne bara acio. Ndio yura kiwa ginya bareo ndiri kana bati na kou mbere. Ndagete ona ite 80. Yes. Reure. You were telling me as much at the Kuhingirwo Mararutira deposit. Urorio kimera gikiri gutiri uriro tutekuona. Yes. Unataka kuniambia wabunge wale wako na maofisi KICC? Abunge makona maofisi, abunge na senators. Yes. Aria me maofisi nyumba ya KICC guku Nairobi. Meja aiya ni ahingira ofisi. Kisa na maana. Of course, rent arrears. What else? KICC is a state department or is a parastatal? Is a parastatal. Yes. On its own. So being a parastatal on its own is like now Kenya Power. Method maruta besa bunge-ini. The parliamentary what? Wagani hao? Wale wanafaa kulipa. The Parliamentary Service Commission. Yes. Ucio niwe employer wa abunge. Niyo mubatie kumarihira rent KICC. No tarihire aruti ake wira. Yes. Rinti. Yes. Nake mwene nyumba ri. Kiateka ri. Aramehura kuburi. Ginya parking. Raiwa marohio mirango yothe ni gundu kuthi kwa murango omwe. Uruge arakinya murango iria kauga. Mimi mheshimiwa Kagombe. Ndaukanĩria na uko. Toka hapo. Toka hapo na hizo moo zako. Mtu akiona hapa na mulipi rent. Kagombe gani? Niambia ni mkubwa wenu alipe rent. Alimwaga simiti huku. Kuna mawe roli yake hapa. Mimi mheshimiwa Gatondo South. Enda huko South, kwanza South ni kule chini. Kwenda fanyia kazi na huko. Daiwa thekinya parking mathirete. Ona parking. Yes. Mumadeki darehete renti. Alorio wewe. Ni unafanya hapo na plando? Nimekuja kuona mtu wewe ni mbunge kwenda. Tunawajua sana. Yes. Hata parking. Yes, hakuna. Saidiaje wewe ni nani? Dede nyolo yada ukinyoloka. Wenda nyololoka. Nyololoka huko Kihalu. Kwanza kuripio lenti huku mnafikiria nyumba Nairobi kuna sasoso ya mtu. Abunge mamatire meko hando ta hau. Yes. No ru macio ni maisha mare yake na kawaida mageragira. Actually I understand you had told me as much. The newcomers nio magirwo kuria main. Tondu riu bunge tawasi ni yakirikire. No ru matingia kiiganirire abunge othe na ma senators. Oguo priority yake ambire kuheo andu aria makire itura cio tongoria kuria bunge. Na bunge aria magikarangite ta mubunge we second term third term. Acio nio maheirwo priority bunge towers. Yes. Aya ngijukari. Nio matigirwo KICC. Kwa ndo aje kuate kuna kitu nilisahau kwa ofisi. Unaitwa nani? Betie sawa. Songa. Enda huko Mulanga. Muko serious? Toka hapa unaweka jam. Wewe na wewe ni nani wewe? Medhu. Toka na madevu yako hapa, amka. Toa manywele. Amka na madevu yako ya. Mjizoeache kulipa rent. Hata mmezoeache baya mnalipwa vizuri mnafaa mjilipie. Tukawafugia maji mkakataa kuhama. Stima. Tukavuga shobo. Sasa amwigi. Kuvuli ni gapi? 2. Na hata hakuna kupaka. Wewe keho? Kehogi. Keho?
Kihungi akagema enda na kihonge iyo yako marakirutira wira ngari-ini na mikawa mwesimiwa ndi wabici na nderwo ndungioneka ukajivaji ngora esenero niwe Bruce Spring kwa huja ukakua ukakutia haeka hiro event wena wa swimming twendike matigĩkĩona andũ kũrĩa manyuaga cai tondũ nĩ mekũhara atingĩona andũ serena na Pan-Africa mwesimiwa yes tuoka gwaku twakora kuburi kũu nĩ kwambĩte kũnyitana kidogo nĩkĩ kũrĩ no tũthĩna ũguo nĩ wagi wa mbia na ndũkiuge tũkĩmenya ũrĩa tũgwĩka mau nĩ maũndũ ma thirikari mau ti ma nĩ tuma na ibata nawe wĩha ndĩrĩ gũkũ ũguo taũni ũkai haha rĩrĩ Central Park gĩoko-inĩ wakinya hau nĩ ũkũnyona na igoti rĩa maruni mwesimua ndĩgũkũ parking yake ICC na ndirakuona ndĩna maski ndĩna maski ĩ na firoda nona firoda ya KBM kamunene wacenjirie ndatigĩte wĩna Prado aca we ũka nĩ gũgũtarĩria kahora ũke ũingĩrĩte ndũkorio ũkĩhiana ũguo habari yenyu mimi ni mheshimiwa Mwago naingia ofisi yangu unafikiria ni Mwago tunaona mkikosa kutulipa rudi huko ni Mwago ndio mnatuletea mwende huko kwanza wewe ni wastarehe tafuta nyumba na huko Yureka enda gara enda mikutano Yureka na magomano ama roadia ama Saudi tetu day and night ama Kilimanjaro mnakosa kulipa mkaage mali mnaona kila mtu niko na wageni nafaa kuona kwa ofisi enda uwaone isiri huko sio kwako enda uwaone kwa duka zenu za viatu enda uwaone Emirates no have a delegation from abroad wapeleke huko hatutaki hiyo maneno wewe na wewe ni nani bazanga na huko mapipeline na huko enda hizo kalio bagi page mikutano na huko bagi zako huko wapeleke mautini wewe na wewe nani unatufugia macho moja anaitwa Meja Dong wanajeshi wa kujagi hapa kwa DOD sio meja wa jeshi ni Meja Dong mbunge ujue mbunge wa Kayole bebe sasa hapa ni Kayole enda Masiba huko ama Rasta ama Kona ama stage ya Mihango ama tushauriane ukaweke maofisi huko mnakosa kulipa rent wewe ni nani my name is Babu Owino wewe ukuagi hapa si ulipewa kule yuko na ofisi mpya mutafanyia kazi ije kama Thango wakianza kasura mwende chini ya miti hata Thango walikuwa huko Karongo kibaona hapa nyinyi ndio mnataka pesa huko bunge na mnakosa kutega rent huku tutafuga tikaombe enda kanirie na huko Gatundu tejeje bunge monete rukure ati Sabina
Sabina? Enda uone watu maheshi. Enda uone watu maheshi Sabina Chege. Mulipe rent. Ama uende mkae midway pale kwa kuku. Mkutane Keno. Kutana Keno huko hata mnakutana Keno. Wawisi yao siye kufuri. Ati wao unaitwa nani? Mimi naitwa Mheshimiwa Mobi. Kwanza nyinyi mnalipiwa wawili. Nini huku ni boma? Wewe ofisi, mtu wako ofisi. Mnavaa kwanza muongee mpewe moja. Mushikanishwa. Mararutira Wira Jatarori. Kuna kuingia ofisi. Parliamentary Service Commission. Ni kimali hire ukiate katia kurakara. No menye maika hii deposit yoge na makihingiro. Ungiona mwene nyumba akinyite kuhinga ri mena gathire kanene. Yes. Toka na masuti yako hapa. Ungiona nginya amaimite parking. Ni motindeke. Mururia gokire haceke. Ai kundi abuge barahingirwo nyumba. Ati wewe ni koibo? Koiboli. Koiboli wa Juja. Enda ukaubulire watu na huko Mugutha. Ati Kawajiku. Kabajiku. Wajiko ni katiba, constitution. Hapana, ni mbunge wa Kiambaa. Basi enda onea watu na huko Kiambaa huko. Enda huko Karori. Enda onea watu Karori. Na banana. Raini. Sasa hiyo ndio Kenya. That is where we are. Ijaja na mote dai. Mbunge no agithire kuonera andu ground. Na nä gå kä rä delegation citatwaragwo ofici cia ground. Yes. Nä makä rä rwo nä må nene wao maikare wega. Yes. Na rä u ndä roria atä rä andå gå kä å ria agä korwo må mandä ki ndarä hä te renti rä må cara nä amarä hä te hau rä u nä ho iciuä rä. tåragå korwo PSG tå hå tä irie ambunge na nä gå kira makirä te aca koti arä he må cara nä tå ngä å ä må cara nä abange mahota gå tå ragä ra ciana na ng'aragu o tå gä cinagä ra gå kå na nyakä nyua no tå ramamura rå gongo na agä å ka ngiraundi aroka arä irwo rå particularly sisi watu wa mlima we have a lot of value for our social capital. Yes. Omuru ni arega social kakun gake no ria tare ni abati age na endeavor at whatever level. Yes. Andu mari ikiro ciao no you are group of ma kwagi andu maruta meri giri komi. Yes. Na kuri na they go all the way. We are group dry giririo jeteire ikinye si mo. Simu ekinyagira namba kuma ni 17 ona ndi kura yure kendore simu ekinyagira namba cigana thakagira 17 ine hau namba riri 25 o ire tare na gitongoria kinene. Yes. Kinya namba 25 ne hau ni ho aya angi maruta thutha ri no hingurire mo si mo riu jeteire hau tondu ri otongoretie hau ri aigeire mana ma vote wiki. Yes. Ngati family
Mundu kiumbe. Na admin you aga expectation is yake mwena wakwa ndiye aracirutire ku. Gwicire he brief araheirwo. Yes. Tondu number 24 ri. Nduona igirire meri. Yes. Reu nie si mori yoka lead mo. Hau ni ogutaima nya cio tukunjiki kenge cia kwaiti. Ivan. Na gire. Kuu ne mahenya. Guku kwena kahenya. Kahenya tondu ni kuri itaki gweta maritwa maria me haha. No to oru gukuru. Tondu amwe no andu makire no gwetwo bururi-ini muno. Muno. Na thina wa admin ukwanja riu anjikirari. Ni aragwire karibu sana. Please guys, let's welcome Ngoni from Kameme. Hiyo nao ni kuenda sana. Na nao matiriaria muno no ruhi. No yanake ugete basi asababishe. Watagoja hiyo sababisho. Hiyo msababisho wataiona, lakini haitasababika vile wanatarajia. Hana mundu wikitio kiama kia 10,000 wiki. Uraugo wai. Urorio kari ari ure. Magwethe na makinya. Yes. Ni ukiru aria macokanagiria maundu ma oguo online. Na ni kwenda macokanagiria physical meetings. Nowadays physical meetings are very rare. No ndo maifago ndo kora misemanio ni ya the very in-house committee. Yes. Ando ni avoid physical meetings muno. Ndo wa technology. Now physical meetings is no ile ikiro. Yes. Now sometimes physical meetings are good. They are good. You see my ritho na ryo niri amukiona natia. Mukiona na one on one. Kwira go thimo ithirekagia ke? Ithirekagia horo. Leo ni uthia kundu wakora there is a physical meeting. We okwe ogwifagite wega muno. Urathie kuigirira maku matano. Yes. No matie rohe. Yes. Ugakora tana wa committee mucemanio mutheriri. Ni wari irio cia ngiri. Bia. Kuringana kuria muracemania. Yes. No kigwa kwandikio you can request for a drink. Gwiciria host ito ndagire mwa gwetiria mundu a true drinks. Ni ucoka na maku matano. Ukauga aya ari ni ndigocokia mai ke iria-ini. Okay, well, it's very negligible. They will not even recognize it or notice. Na kau kuno tangine na veso kujite. Tondu yana yano ciena wenzake ni ikomane ire. Yes. Ithio twendariri amwaitu twenda micemanio tuthia downtown. In the dingily lit rooms. Yes. Heko utai no thari muingi. Na utari lift. Yes. Kodu abata okora turatathi tuingi. Kandikitwo Muthoni wedding. Room 2B. 2B. Upstairs. Na soja iho ndio nikiko kibarakariti. Muragia 2B kwa gorofa ya 4. Na karora kungi. We panda tu. Na hea kuiria muhau etu thamaki tuhuruku. And the higher you go, the darker it becomes. Yes. Wakija ko ure. You will require at least 10 minutes ya ku adapt to the photochromic. Ega tuma. Well drawn ni ameko. No you can't see when you are table. Thank you, karibu muno Gathaiya. Yes, thado ikare. Ukugucio gate hau thutha. Ukugucio hau. Na teneri ni moya nyumba icio. Amwe magaikarira gitanda.
Rwego thoni odoi ro kianda kiu ciakwa cierumu idea riu akora andu maikarire ki gitanda weheragio muto gira mucemanio kuu kona andu maikarire bono na magabanga maundu na makarika ukarigwa thiriri kaithura cararahurwo toro no nie ndithiite kuu kwina uriri andu maikarire mwariro anu rere ndwirutwo to mauma muthenya nyumba no irihuthika na njira iriku ingi utuku ni multi-purpose kuri wagendi marata jo the multi-purpose house yes with a 100 watts bulb yes leo ko ona ni uruta mbuthi ona kule gwa maruta bia nyingi gutiheanago mweke wa mawoni acha they never say modo wina they are very specific Gwishia, you can add on something you by the other committee. Gwishia, you can give us enlighten us a little you have on your wisdom. Well, thank you, Chairman. I think need to under prioritize budget here to basically $1 million shillings or not get us anywhere in the line of going the transport your family because we are quite a number talking our neighbor in here. So ideally I think we can add another 200,000. If it's a burden I can chip in myself. Go do your homework. No call yari. No yana some very silly contributions. And it is allowed. It's allowed. Kure wathura kure withui. Ko no modo ogenda kugaka odo. No mafanga reflector. Na kesho ni mafanga go kindu. Mafanga go kindu. Iyo. Iyo mwasi eki. Unaendo andu thete onaki kule thothia you even challenge the budget. Yes nyere ndaigwa budget yo tayane ne hamuno gweciria cia mani au ngari ri ha kwata giti ni muraturituhira tutiga na ine Siko tajiti ko kore aki. Kore hae. Asa. Ya either sheep no. Sheep out. Go kore gwitu ru kwathura kure. No iwa mundu akiwa them. Shama de gwenda kuruke tondu ku muroka de gwitu. Mwabe mu understand where I'm coming from. You can only give geographical contribution. Mogera ya mukaguri ni hanyu mwade. Jireli ya jega ni athirikwa. Tondu na ngari ina excess ri. Yes. Ndukicamania na borithi. Na mugekwa mahau ri. Anake akuwothere manjuwe ne ngumwite. Na muena bakwa. Na ko uwo waito kwathura kwoti ko refreshment. No. That's an additional cost. Ni mucemania riri. Nuona nyumba icio ci ngorofa ta 4. Haha thi he mukawa. Restaurant. Yes. Mucemania hau muri ndathi tungu. Na kiadufia. Yes. Na itisto kagio. Irathi kiu kia 98 Mathori moero Maratathi bonde bakondo mathori moero Megithio ni catechist Aba maro meru ni catechist Ange nyumba 10 Ange me andu ministry ya mai Yai wala uasiriri Kuona mutwarithia wa karagita ka municipal invigilator Which country was that? Kenya, the Republic of Kenya. Who allowed that? The government, the ministry and JJ.
kamotho na no magekire na makihituka. Yes. Adona make here in 1998. I think they are the 45-year-olds. They are about 45. They are about. Yes. No kumaka arugamiriri invigilators tio make makire. You see, the teachers were on strike. I don't think they marked that exam. I'm not sure though. Wacia kinime gutugira tondu wariri nikio ndirori how credible was that? Tondu ugikimakira ukeni ni gutwarithia itinga ria mundu bari. Ndĩrenda kwĩhoka tio mamakire. But you see, they were given a marking scheme. By who? See, by the what do you call these? The council. Neki. Yes. Okay, wona ciana ineri umuhe. Umuhere. Tiro ucio ndio bati ucokio riko. No, I don't like the age tamuyari ai. Mundu agire na ite. Neakondo haoneko commission of inquiry. Yes. To look into that case. No, I think that should even fall under TJRC. Ndereba cia muthu bari. Now. Kwaja forest riri. Gukwa elfago ni nakuri. Megithirio kiani ni andu a forest. Class of 98. Ni mabatie metane mucemanio KICC. Mageiwa maratathi mone marathũrimwo werũ. Class of 98. Yes. Mucemanio KICC. Na mwĩcira wacokio riko. Yes. Hukujua hayo? Hayo sikujua. Unajua sasa mimi nilikuwa shule wakati huo. Nikujionea na macho yako. Aye, ndiko gweta nuri. Ikuwiye gori. He individual omwe. Nyagiye na nguo thiko ithatu mfululizo. You see, there is work you are given by the government. You don't bother kugura nguo nyingi cia guthi handu. Ocoke kore handu very formal. Okay, guku uri murabata utuka smart. Na kigeranio gitigikagwo muthenya umwe. It's always rainy. Yes. Actually, the regional THUITA, Moribu Mogori, they are in charge of the center. You know how I idaka. Naraba assistant, the subordinate, support staff. Yes. The mark wa ma. Okona maso kania dudu hali ya flag posti. Arabani aenda sana. Nitake manyanya manyawa. Ni kwa jamaa utagidu ndira. Aterere. Vasco da Gama no. No. Tomuga kiuria kiukia hiyo Vasco da Gama taraingira. Mukaiba muramenyithia ria the mena maratathi ma 98 ni marathurimwo weru agirige kon ate mundu present wa bici ya nekire ya hakuhi nake na ni wega ririkane warugamĩrĩirwo nĩ ungikorwo na muira ni wega makiria arĩa marũgamĩirwo nĩ andũ akwa njua na kwa mai ya gwarora kore kwa nyuru wongo arĩa marũgamĩire kĩgeranio kũu no ũngĩũria nĩ ũkwĩrwo nĩ andũ a kwa macani turani twa macani yes
Twari twaitinga na matereba makwa gukoreti El Nino yari no ndari ya 98 El Nino ni ya 97 yes ni wakire na ithukia nyingi ndio El Nino Kana ite mokire uko ige maina wa Mombasa alikuwa nake no ana ite oh no mona ite yeah kana jakuma muigo nake alikuwa no ana ite takira thirikari ndegeciria gutwita kama wavire tiwanda guretire arauga ori mekire 98 to KCSE nginya KCP ati invigilator wao ado mami tasiaki asaga ndo ni abati hari vizeto kana gatho kanu no gathi itima Stephen Maigajo 98 people class of 98 mucokanie ndudu oria jau wa Comfort Homes akire KCP 98 algo marugamirwo ni andu a forest marugamirwo ni forest wanu marugamirwo ni amaiko kimonyo Aroje ne makibatie ku exempt igoti bururi uyu ana maiko kimonyo kire lebatie ku tax holiday na ke visita wa mwari festi no the first difficult is at very young age jona para pejera gaori mekithirio ni Chifu Juma na thigari ciake maeteithirio ni maku na kitraweta wa tare mweje high school Laikipia West Shuna cia wangu na arugia thukuru andå arä thä tareka tare wewe nä arä pare mwarugamä no ikeranio icetinari twarugamä nä riri mutumia riho wahetwo må gä ko wakanjå maragwa ndio cia muthu bariri ni wana itaiti reheringi ona njenga tondu eka mathabu ma bururi ri uria kuria gwitu kanitha no ana itaiti na ni turora oguo wako ndia hetio na ithe wa Wangari mama na itaiti no awegithio ya ni kani kaigo na morogoti wa bia cia kanjo thoko yes Samu araga athiri stream wiri ya riri mewe hiyo ndereva wa kirori gya takata andå acio nä mathondekero task force mathondekwo kana pointi cio ciarä cia kabanga kana kä arä o gä kinyanä Sami Shujaa onake no ekire KCP 98 marũgamä rä irwo nä må ndå wa power Karo arauga atiri tondu arugamirwo ni tatawe wira wake ni ngiri gaca aciamburagia atiri nwagia jona mwaruga ko ni hindi ona ithuĩ tũngĩrĩ no tũtiwe individual
Oko moyawe ni primary we kore stream number 3. That the Moi never used to have time to waste. Tafuta watu wakijiji lazima watoto kufanya mtihani. Tuwezi tuzeme imekataa. Weka jibu na tafuta watu 2-3 alafu na jibu nake awetha itungati cia thirikari cia itura. Yes. Ara kiya legirigas. Ya nginya power so. Mwoga tho ambire kuiga thothe. Andu anaite iti muno aria meithu ituro-ini cia guthurwo ni muingi. Na ciega maine na kigina. Na turari oro a KCP 1998 na KCSC 98.